nari byageze ushingiye ku mukino wakinwaga ku munsi w'ejo Rugaju. Birashoboka ko uyu mwaka waba ari umwaka w'igikombe ku ikipe ya Arsenal. Ndabishingira ku bintu biri kugaragarira mu mikinire yayo, ariko nkanabishingira noneho no ku mvugo iri mu kugaruka muri groupe yabo. Thierry yakoresheje amagambo akomeye nyuma yo gutsinda iyi match, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane babayeho muri Premier League ndetse no muri Arsenal. Igihe hari tifo cyangwa byapa binini cyane biba biri muri stade, abafana ba Arsenal bari bakizanye, cyariho amashusho harimo abasore nka Sol Campbell wanyuze muri Tottenham nyuma za muri Arsenal, hariho Thierry ari kuri icyo cyapa kinini, ni igifoto kinini bari bakoze, hariho abasore nka ba Magraesh bubu, hariho ba Bukayo, ba Odegaard, hariho isura ya Tony Adams, hari abakinnyi bagiye batandukanye mu biragana bitandukanye bandika ngo the Arsenal, these streets are ours. Ati iyi mihanda ni yacu, bashaka kubwira abafana ba Tottenham ku ikipe ya Arsenal ari ikipe iyoboye umujyi wa Landon cyangwa se ari yo nyir'umujyi, bo ari nk'abashyitsi n'ubundi bazahora bari munsi y'ikipe ya Arsenal. Thierry rero nyuma yo kubona iki cyapa yavuze amagambo akomeye ariyo akubiyemo ingingo ya mbere ngiye kugarukaho. Yavuze ngo Arsenal mu myaka yashize bakoreshaga ijambo rivuga ngo trust the process. Ubu ngubu ngo ntabwo ari ryo Arsenal ikiri gukoresha, ubu bari gukoresha ijambo rindi rishya rivuga ngo it's happen. Noneho nunareba hari ifoto iriho abakinnyi ba Arsenal barimo Magraesh, bakabamo umusore Martinelli, bakamo Calafiori ndetse n'umusore Zubimendi, bari bafite Declan Rice, ni bane bari bafite nanone nabo agafurari kanditseho ngo make it happen, reka dutume biba. Bivuze ngo it's not believing in the process, it's happening. Mu magambo ya Thierry yari it's happening gute? Ubundi iteka n'ubundi Arsenal yagiye ba close nka gutya ikaba bugufi, tukayibona ko bishoboka ko yatwara igikombe, ariko ikagera igihe ikanyerera, ukabibona ukabona yuko uwo mwaka ushoboraga kuba wabo n'igihe cya Leicester byaragaragaraga. Leicester twari igikombe, hari n'imyaka ba Fabregas na ba Van Persie na ba Nasri bapusaga Ferguson bakagera nko mu kwa kabiri ari abambere, ari kubona amanota y'ikinyuranye ari nk'atatabiri, noneho bihurira Ferguson agahita batsinda, agahita bacaho, bagahita bagenda n'undi mani ikagenda kabatwara igikombe. Kuki ingingo ya mbere yuko bishoboka turi kuyivuga nona? Yego, kuko hari nk'umuntu yisandika kuri channel ya YouTube ntaguciye mu ijambo, atugwa muravuga ibyo mubyibuka ko Journita ku itariki ya 30 bagomba kuzakina n'ikipe ya Chelsea, kandi hagati yaza bacemo Bayern Munich muri Champions League. Yego, ikintu cya mbere gituma Arsenal yagira icyizere, Arsenal nabisubiramo ko ariyo kipe iri balanced kurusha izindi zose muri Premier League, kurusha izindi zose. Effectif ya Arsenal ninjoro nakoze umwitozo wo kuyipanga, nayisanganya abakinnyi 25 bo ku rwego rwo hejuru. 11 ba mbere mu ikipe yanjye baba barimo Raya mu izamu, afite aba defenseur barimo Timba, Saliba, Magraesh, Calafiori inyuma. Abatatu bo hagati baba bari Zubimendi, Declan Rice na Eze, ndavuga yanjye. Yego, abatatu imbere nakoresha Trossard, Gyökeres na Bukayo Saka. Abo 11 basimburwa na mwizamu Kepa Arrizabalaga, inyuma Ben White, Hincapié, Mosquera na Skelly. Batatu hagati Nogard, Merino na Odegaard. Batatu imbere Madueke, Kai Havertz na Martinelli. Abo nabasimbura. Abagira abandi batatu baba bari mu ikipe ya gatatu ariko bakoreshwa, abarimo Ethan Nwaneri, barimo Gabriel Jesus, harimo n'abamwana yitwa Doman, agasore gatoya ariko kaza umupira mwinshi. Ikintu cya mbere gituma ikipe y'umupira w'amaguru igira icyizere ko ishobora gukora ikintu
icyo ari cyo cyose kikagerwaho ni ukugira ikipe ikomeye. Arsenal ifite abakinnyi babanzamo bakomeye, ikagira abasimbura bakomeye, ikagira n'abakinnyi bakwifashishwa ku yindi myanya. Navuze batatu bashobora gukina imyanya itandukanye nabo beza bakwifuzwa ahandi. Ikintu cya mbere cyagoye Arsenal cyanahetse andi makipe arimo za Man City mu myaka yashize ni ukugira effective ikomeye. This time around bafite ikipe nziza. Noneho iyo umaze kubona ko ekipe ifatika, ikibazo cya kabiri kiba ngo ese ni gute bakina amagra rendezvous match nini harimo nk'iyo yo muri weekend ya Chelsea umuvandimwe yaratubwiye. Yego. Well, ntitwibagirwe ko Man City tugeze hano imaze gutsindwa 4. Ntitwibagirwe ko Liverpool yo ntidushobora kubara match imaze gutsindwa imikino 6 ikurikirana. Ntitwibagirwe ko Man U imeze nk'umurwayi iri kuri serum ejo arakira bugacya yarembye. Basi sura ibara kuri iyo high table. Ndashaka gufata muri aya komeye. Ntitwibagirwe ko Tottenham iza mu cyitwa so-called top 6 yariye 4 yashoboraga kuba kunarenga. Ikipe yagasigaye ihagaze ni Chelsea, and consistency iri mu bana bayo twese tuzi bigaragaza Arsenal nka hari yo kipe yonyine yakwizera kubihagaze as it stands now. Niki kikubwira ko uhagaze kurusha abandi? Na amagra rendezvous. Grand rendezvous Arsenal yazitwaye imiti. Arsenal yatsinzwe na Liverpool. Arsenal inganya na Man City. Arsenal itsinze Man U, itsinze Tottenham. Muri za zindi twita so-called top 6 yasigaye ikipe imwe yitwa Chelsea. Bivuga ngo muri enye bamaze gukina batsinzemo 2, banganya n'imwe, batsindwa n'imwe. Yego. Za top 6. Za top 6. Apari ko baratsinzwe na Liverpool nta yindi kipe yari yatsinda muri Premier League. Niki kivuga ko Arsenal ari nziza bitari iby'amagambo. Bitari bya bindi ngo hari ukuntu abantu bahora bayitega akantu ngo buri mwaka buri mwaka. Arsenal niyo kipe aka kanya tuvugana ifite meilleur attaque, ifite ibitego 24 inganya na Man City. Ikaba ariyo kipe ifite meilleur defense kuko niyo yonyine yinjijwe ibitego bike 6, iyikurikiye yinjijwe 9 ni Crystal Palace. Yego. Bishimangira cyangwa bisobanura iki? Bisobanura ko ufite solution mu gusatira izamu no kuryataka. Umupira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera umwami Yesu ukabyemeza umutima ukabyatuza akanwa kawe uzaba ukijijwe, uzaba ugiye mu ijuru. Si formule zindi. Umupira ni principe ebyiri, attack and defense. Ushobora kubikora neza uri umukiranutsi, igikombe bugikwiye kugitwara. Nagiye muri parametre y'ikintu cyitwa match nini kuko zabaga hindrance kuri Arsenal mu myaka yashize. Ari nayo mpamvu statement yanjye izuzura neza koko Arsenal niba ushaka gutanga message nkuko ayitanze utsinda Tottenham 4 nyuma kumenya ko Liverpool na Man City zatsinze uri deplace kwa Chelsea iki cyumweru. Itariki 30/11 zishobora kurangira get me well iramutse itsinze Chelsea, isize Chelsea amanota 9 kuko irusha 6 ugayisiga 9, isize Man City cyo gihe amanota ayiri kwirusha n'ubundi ubu ngubu 8. Liverpool yo yaragiye senkina ni 11. Bivuga ngo nubwo abantu bajya bavuga Pep Guardiola yaravuze jobone ngo ngo igikombe cya Premier League ntigitwarwa mu kwa 11, nibyo kuko habakira imikino myinshi ko bazabakira imikino 13, ubundi ubu hasigaye imikino 26. Yego. Aravuga ati ntago igikombe gitwarwa mu kwa 11, ariko nanone hari abakiva mu kwa 11. Bivuga ngo ibimenyetso by'ugitwara bizaba bitangiye kugaragara kuko Arsenal imaze gukina za zindi twitwa so-called top 6 ishobora kuzaba amaze gushyiramo byibura imikino 3 ku bakeba bose. Kandi abo bakeba bose ikintu bakabaye bayitsindisha ni ukubitagira abakinnyi bakomeye kwa kundi uvuga ngo Arsenal ivunikishije uyu.
ifite ibisubizo muri efekitifu byatuma ikomeza gusunika uko imikino yiyongera, kuko mu kwa 11 Pep niwe uvuga ngo hari faze ya Premier League yo kubanza gukina bakajya muri international break, iyo bagarutse batangiye gukina imikino myinshi, Champions League ndetse na shampiyona na za FA bagiye kuzishyiramo ubu ngubu, imikino itangiye kuba ibiri ikomeye buri cyumweru, ngo nibwo amakipe atangiye kugaragaza intege nke. Ikigusunika ni solution ziri kuri bench, nicyo Arsenal ifitemo nk'igisubizo. Ari nayo mpamvu buhibazwa bati ari Martin Odegaard na Eze, ninde muntu uzajya ubanza nyamumugenzi. Nashyize rwose kuri Instagram yanjye, navuze ngo twemeranye yuko Eze ari munsi, twemeranye ko Odegaard ari munsi ya Eze. Abantu bakajya mu manalize baturabona umwe adufasha control tempo y'umukino, uburyo bw'imikinire, uburyo wakinisha abagenzi be, ariko bakibagirwa ikintu kigufi. Umupira abawucuze bawutekereje bagamije intego imwe, intego nyamukuru ituma abantu babyuka bakajya gushaka akazi, ni ukugira ngo babeho neza, ntabwo ari ukugira ngo bagire amafaranga. Abantu babyumva nabi, kuko uwaguhereza amafaranga wo muri Zimbabwe nta forex biro iri hano ntacyo byagufasha. Dukora kugira ngo cya kindi baduhaye nk'igihembo tugitransformemo kubaho neza. Hari abibabaza kandi bayafite, ubwo ntibazi nyine icyo baruhira, kuko yaba barabazi ko bazapfa n'ubundi bakabaye batibabaza. Uba ukora kugira ngo ubeho neza, nta kindi ukorera. Rero iki kintu cyitwa gukina, ukina kugira ngo utsinde. Yes, ushobora kumbwira ngo Bukayo Odegaard yamufasha guprepara ibitego, ariko hari undi ukubwira ngo ndenga icyo njye nkabitsinda. If someone can score a goal 1 2 3, kikaba ari igipeti kidesida amamatche, gifite ziriya force mu maguru gishota kuriya, ibyo byo kumbwira ngo undi ngo arabanza ngo agasikana, ngo agahindura ijosi, ngo nka kumwe kwa Xavi, ngo akayifungira mu moso, ngo agakora tirishe, ngo akabeshya, ngo agatanga baro, ngo akayidekara ku mpande kwa Bukayo, ngo akaridinga. Shaka ibisubizo bituma Eze yibona muri 11 ba Arsenal. Ubwo nuzuza statement yawe, Eze amaze gutsinda ibitego 10, yatanze assist 8. Ça veut dire ko amaze kugira uruhare mu bitego 18 muri bya 20 na bingaye bya Arsenal imaze gutsinda. No maze gutsinda. Aje ryari ko yaje nge mfunzwe ko ari mu kanya ndi kubyibuka. Eze yaguzwe nge ndi muri gereza rwose, ni nko mu kanya, ni ejo bundi kubibona gutya nikanzemo ni mu kanya bishize ejo bundi. So hari abantu bumva imibare ye bakagira ngo Eze amaze nka seze ebyiri muri Arsenal. Eze ni umukinnyi utaratangiye shampiyona muri Arsenal. Match ya mbere yayikinye muri Crystal Palace. So ntiyageze n'umwanya wa pre-season, ibona abandi bari kuvuga ngo urabona ngo Seki ngo uriya mupeti ngo Alexander Isaac ngo cyamugoye ngo niyakoranye nawe pre-season, ngo adaptation yaramugoye. Ntigisaba ibindi bintu, cyabaye muri academy yavuze kiba rejected, yajya muri Spurs, yajya he ntibaramufata, kugeza ubwo yibonye aravuga ati hari umunsi umwe ibintu nzabikora. Ikikwereka ko uyu mupeti ari serious. Atsinze Hatrick ibaye iya 4 muri North London Derby. Izindi Hatrick wumve, yatsinzwe n'itwa Teddy Drake, yatsinzwe mu 1934, yakinaga muri Arsenal. Uwitwa Terry Dyson yatsinzwe 1961. Iyaherukaga n'uwitwa nawe yari Tottenham, uwitwa Alan Sunderland wa Arsenal 1978. nawe yaherukaga gukora Hatrick. Ebereceze atsinze igitego, uyu muhungu w'umukristo cyane buriya muhora mubona apfukamye asenga. Atsinze igitego, atsinze ibitego 3. Bihita bishimangira yuko n'abandi bakinnyi bakomeye babaye muri no kipe ya Arsenal barimo batsiriyari kugira ngo bahane Tottenham bihanukire gutya biragoranye. So Arsenal rero kimwe mu bintu bikomeye yakoze ku isoko nicyo ngicyo nyine, yagiye ishaka ibisubizo ku balance squad biteza impaka ku basanzwe babanza mu kibuga. Abantu bavuye muri bya bintu byo kwifureba ikintu cya comfort ngo nje mbanzamo nta gishidikanywaho. Ubu kapiteni wa Arsenal haribazwa ngo yakina ntiyakina, ni kapiteni. Merino akina 9 akabwira Victor avuye muri Sporting ateye ubwo akavuga ngo akubundi yakwiye kuba mbanzanyamo. Arsenal igeze ahantu umwana witwa Skeri yakinnye retour yasezishize
Karafiora aravuga ati ishyano ringuyeho umwana w'uruhinja w'imyaka 18 anyweye mu kibuga arapusa arongera yigeza yakana akabwira ati banza usubire hariya kuri bench ubitekerezeho neza. Arsenal iravunikisha amagara yese abantu kabango hajyemo hinkapi cyangwa muswera ukumva o washyiramo wese ufite icyizere. Icyo rero twavuze kibanze cy'abakinnyi nicyo cyangombwa. Icya kabiri ni uko ukina imikino ikomeye kuko imita benshi n'ubundi muhurira kuko mwaragiye muyikora neza. Icyanyuma rero mu ngingo 3 ni Ariteta. Mutoza Ariteta ni ingingo yihariye kwayo kubera ko Ariteta afite ikintu abongereza bita ngo ni make it or break it. Ariteta Arsenal yaramwihangane kuko yamufashe 2019 araza aratoza iyo seza arayisoza nabara ko yatangiye neza 2020. Niba Ariteta bimusabye iyi myaka uyu akaba ari umwaka wa 6 full yarakoze 5 full twirengagize cya gice 5 full yego akaba ari mu mwaka wa 6 bawise harvesting season no ngo ni umwaka wo gusarura. Narindi jambo na rimwe ryavugwa na rimwe aramutse adatanze igikombe. Yajya akoresha amagambo menshi ati murabizi dufite abakinnyi bari kugaruka ba Madueke ati kipe igiye kurushaho kuba nziza. Aravuga ati icyo twifuzaga no gutanga ibyishimo ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Agaruka kuri Eze aravuga ati ati uyu musore Eze ati ibi bintu mubona akoze ati bifite impamvu ati muri international break twagize iminsi yo kumuha araruhuka ati arangije aranansaba ati iyi minsi biramaye nayo namuhaye 3 atereka ngaruke nitoze ati ndamubwira ati urumva ibiri hagije. Umwana aragaruka aritoza ati yumvaga ashaka kugira urwego azamura ati akora imyitozo ku giti cye yiyongera ko yarasangana atafite ubwo bushake afite iyo tala ati niyo mpamvu mubona bino byose biba. Aravuga ati ndamwishimiye cyane. Bene ibi byose nicyo yagiye avuga ati ni Arsenal yifuzaga iyi aura uyu muntu ushobora guhaguruka agastepinga in kuri match ikomeye cyane afite iyi confidence ku rwego rudasanzwe atakazamura ubwe n'abandi bakinnyi bagenzi be mu bihe nk'ibi bikomeye. Someone who can carry us in games like this. Umuntu ufite iyo capacity yo kuduterura. Ariteta rero iri jambo avuze ni kina Arsenal wenda idafite cyane nkuko City gifite kugira talisman ukabije kwa Aranda stepping in ko muri Bayern Hurricane ya stepping in uko za ba Cristiano wenda bagiye babera za Real ba Messi muri za Barca n'abandi bakinnyi bo kuri yo kariba. Arsenal ntifite bene uwo. Ariteta rero asabwa ari no mpamvu ari we ntinzeho nuko ari ufite igisubizo muri Arsenal cyo guhora abo bakinnyi afite beza ariko wenda batarimo igitangaza cyahebuje isi yose guhora abashyira ku rwego rwo kwikweshoninga ubwabo. Apana kwikweshoninga bavuga ngo ntidushoboye ahubwo kuvuga ngo uwo bahaye umwanya wo kubanzamo ese aramutse adakoze neza afite undi wateguwe wahita umurusha. Yego ni uguhora balance squad ye ni uguhora nyine ayinacaringa yishyiramo ingufu mu buryo buri physical mentally tactical agahora abaha ibintu bishya equipe agahora donc ayityaza kubera ko iyi sezo adatwaye iki gikombe nkuko nabivuze make it or break it n'abashatse rwose yasezererwa kigendera. twamuvuzeho cyane Mr Eze ariko nibyo twagarukaho gatoya rwose n'umukinnyi wakiniye ikipe ya Arsenal baza kumurekura ku myaka 13 icyo gihe yongeye kurekurwa